nalutho emhlabeni ungefaniswe nalutho emhlabeni ungefaniswe nalutho emhlabeni. Hallelujah. Bonke igama likaJesu. Hallelujah. Njalo wana bazalwane ngithi chapter 2 encwadini kaSamuel ngingasakhumbuli yini. Eyokuqala noma yesibili lapho uNkulunkulu esesinikile isidingo sakhe. Ayesifisa ngoba ehlele ekhala ngomntwana esehube bonga. Ethi akekho ongcwele njengoNkulunkulu wethu mase alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Hallelujah. Akekho umuntu bazalwane ofaniswa noJesu wahlukile. Hallelujah. Akukho ukuthula bazalwane ngoba shuthi kukhona amanye amadwala futhi nabanye uNkulunkulu bakhona bazalwane siyakwazi lokho. Namathemba khona kubantu nakho konke bazalwane. Kodwa uJesu wahlukile. Hallelujah. Futhi ngisho ukuthula bazalwane sikuthola kuJesu akufani nokuthula esikuthola ezweni. Ingakho uJesu esakasiniki njengezwe. Hallelujah. Ngisho injabulo bazalwane esazothi kumele uzujole ukuze ujabule. Bangathi ubhorekile amanje ngathi ngazi uyophuza utshwala thina sasidaba bazalwane. Hallelujah. Kodwa mase ufike kuJesu uyabona ukuthi ayikho injabulo nje. Hallelujah. Akukho ukuthula okunje. Hallelujah. Ngoba bazalwane wahlukile bazalwane. Hallelujah. Engefaniswa nalutho. Ngiyamthomisa uJesu kuseni. Ngizobonga bazalwane thina nami ngiqashuke ukubhalansa ngedula. Amen. Ngizodumisa uJesu bazalwane ngensindiso. Hallelujah. Amandla bazalwane okukholwa. uJesu wangiphilisa impilo engangakholwa bazalwane angazi ngiyoke ngikholwa ngiphila. Hallelujah. Ngisho ukufaka uthaya nganginyanya kwaSuthu ngifaka uthaya empilweni yami. Manje kumnandi bazalwane ungifaka ngisho uthaya. Amen. Hallelujah. Ngiyamdumisa uJesu bazalwane ngensindiso ifa esingeliphiko umuntu. Hallelujah. Ngiyamdumisa uJesu bazalwane. Noma ngifike kuyibhedesha ngifakaza bazalwane indaba ukuthi ngidakela utshwala dola ngevelo yazi nje cha ngingaze ngize ngiqinile ngathi ngakikhale besifazane cha nathi utshwala nje bazalwane. Hallelujah. Ngoba ngisiphizo sokushela ngisithola mangidawo utshwala. Hallelujah. Ngiyambonga uJesu bazalwane owangikhulula. Hallelujah. Lento ke ekhaya bazalwane kwangakusiko abanye abantu ungazi utshwala entertainment ekhaya kumina kwangakusiko kokuyidemonic lokuzobhubhisa. Hallelujah. Ubaba wami bazalwane imali retirement yakhe abantu bakutshela ukuthi ngidaphe ngiyadlala akukho ngisho into ongayikhomba ukuthi wenza isitulo leswasithele wayiphuza yonke. Hallelujah. Leyo nto leyakusinto nomali bazalwane wayiphuza wayiqeda thiwe ekhaya ngoba wasuka la sihlala ngokuyela emakhaya kuthiwa kwangazi ukuthi umcimbi every day mabe mkhuza vele edonsa induku eshaye kwasana. Hallelujah. Ngisho umkakhe lo wasemakhaya wayengakhuzwa umuntu. Lento isho ubona ukuthi kuyidemoni lokumosha bazalwane. Hallelujah. Nami ngisangakakholwa ngaphile leyo mpilo ngakhumbula ngenza internship yokuqala ngangisho ukuthi mangithenge nje ithi lestimate shayini the rest ngizoyisha ngiphuze ushawo manje dumikana ungazi ukuthi wenzeni imali. Hallelujah. Mama ngibonga uJesu bazalwane ongikhulula edemoni kaTshwala hayi ngoba kuyinto nje ukuthi kokuyidemoni lokumosha even abantu abazalwa ubaba bonke baphelelwa imisebenzi ngenxa yotshwala baloba badaka umsebenzi baze baxoshwa. Hallelujah. Namhlanje abana lutho. Hallelujah. Ngizombonga uJesu owangikhulula kulobo bugqila bazalwane wangihlukanisa nalelo dumo. Hallelujah. Ngizomdumisa abazalwane ekseni kule verse la ngithi Isaiah 54 verse 4 la ikhuluma khona ukuthi ungabusabi ayukujabhisa ithi ngoba kunamahloni ngoba ayukujabha. Amen. Masithi uyokhohlwa amahlazo okanye ihlaza lobusha bakho. Hallelujah. Khona isikhathi labazalwane umuntu abamusha khona mina ngeke ngithi ubusha ke ngoba namhlanje sekufuna 21 awungeke uphinde ube na 21 ubusha bakho ila ukhona njengamanje. Shuthi ubusha bakho ngathi ukuthi le inhliziyo elula la uJesu engekho khona bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyokhohlwa amahlazo ngoba bazalwane manje ahlaza sowenza singakhola ebusheni maningi. Hallelujah. Ezinye izinto sasezayikhohlwa la ngithi lo nyaka ansani uqala lo nyaka nomnyaka usuzophela lo ntoni ngihlale nje qhamuka umnyusisi yabona umuntu okubuka ngathi uyakufanisa kodwa manje uyancela uzokuwela ukhetho egcine seqhuma ethi ayibhuti ngeke akusiyo lokhu uhlele endaweni ethile kanje kanje last week ngolesihlanu ebengabe sangilindele ukuthi ngiphenduke manje vele ethi ngeke bhuti ngiyayifuna imali yami. Ngithi ngiyayifuna imali yami wabala athi na odwa ukuthi
nahla nathenga nokuthi ama-drinks athile and then nabaleka ningakhukhanga wena lo hayi ngivele ngirelaxele nje ngoba ngiyazi ukuthi anginavala angihlangene nomthoda utshwala ngabe yini leyo haleluya manje ngiyabuza ngihambe la yabwasha igama lento ebeyiphuza ukuthi utshwala uthile ngithi angibazi akubazi haleluya manje bazolani ayisixoxe le ndaba nalosizi kuthi egcine seyibona naye ayisho akusini ngoba mana indlela ngangirelaxele ngayo yazi mase ngihamba bazolana endleleni ngiyakhumbula ukuthi ngisasemncane utshwala ngaphuza ngaqala ukufunda grade 9 hayi lokuphuza ukuthi uyadlala udawu haleluya ngiyakhumbula indlako kodwa kuthi sethenge eduze lasekhaya ngithi ngifuna grade 11 no12 ngisakhumbula uqhamuke omunye umama ngakusazi eduze kwerenko okhona ithala hleli ngemabhenchini ngapha ngihamba naye uqhamuke lo mama vele akhala uhamba nengane entombazane ulimele nala abantu abankosi mabene ama bruises life swell kade bemshaya uthi niyabona ngenzeni izolo angimazi nomuntu ngiqala nje umbona aniyabona ngenzeki izolo athathi ifoni yami uthi shuthi ubamba inkosi bamshaya uthi mina futhi uneshock uthi mina le ngane ehamba naye iyamfakazela lethi iqale kancane eskeleti indaba kuze sekugcwele nabantu uyabona la ngizoshawa ke sethi uzwa sethi rank dala ke sethi rank ngokushawa mawuthi uskotheni hey ngishaye kuvalo manje ngoba nabantu sebeyeza abanye sebeyafakaza hlahla leyo lengane le igcinisi isimkhulu hayi maxi lo muntu lo kithi manje singibhekisisa kahle haleluya kodwa lo futhi engakholwa lo muntu eqhubeke nale ndaba futhi ngizine sengiphunyukile ngikwazi ukubaleka abantu ngase ngikhumbula ndaba ukuthi ngaleso sikhathi futhi la athi kwenzeka khona leyo nto ngangiyila ekhaya kuyazi ukuthi angeke ngisho kuthwele indaba ukuthi ekhaya babengeke beze bengidefend ngoba ngangisendaweni zobumnyama vele ekhaya ngingaziyo ukuthi ngikuphi babengeke beze bengiphikele vele haleluya manje makwenzeka lento sengiyakhumbula ukuthi iyenzeka manje nginoJesu bazalwane angisenalo uvalo haleluya ngoba ngakhumbula uvalo lwangishaya ngalo ngaleso sikhathi ngakhumbula indlela angavela ngayirelaxela ngayo manje mayenzeka ngathi ukuthi uJesu bazalwane usengikhiphile endaweni ngoba lesi iBhayibheli omubi uyabaleka ngisho engawuthi wamuntu uhamba bazolana ungenavalo mawukhona ngoba uyazi ukuthi ayikho into oyimoshile haleluya ngibonga nje bazolana lokuthula leyo njabulo eza ngoJesu Kristu inkosi sakhulu bazalana ukuthi le ndaba yokusindisa nokuhamba ewumusa bazolana ayimina eqinisweni ngoba nendaba yokukhola nokusonda ngintana ngayazi ngiyangithola ngithayisa isikhathi ngihlale ngibuthi hey hayi lento ngithola kuthiwa ngiyathanda ukuzenzela bazolana lento yokukhola into yokuchazela omunye umuntu yilahle lento bazalwane engena kumuntu ngisho ngathiwa kwenzakalani ayicimi bazalwane nawe uthi ungasazi uyichaza uyithini kodwa njalo bazalwane ikhona lento eba ngaphakathi kwakhe equbukwayo bazalwane ngisho kuthiwa inyama noma ufuna ukubuyela ezintweni zakho ufuna ukuzenza ikhona lento njalo bazalwane ekukhuzayo phakathi kwakho haleluya ngibonga lowo musa bazalwane ofinyelela nami empilweni yami haleluya ngiyamdumisa uJesu inkosi ngefa lensindiso amen.